Hello guys, how are you today? Today's month end. It's month end guys. I'm so tired of eating ugongoro. Ngikhathele ukudla ugongoro bakithi until ngibonile inyanga yonke le. Hey, bekunzima lapha ekhaya. Bengisidla ugongolo. Ngithe ngithi hayi lami ngithe indoda isithi nansi imali mfazi. Ngithe ngigijima ngisiye eshop ngisiyadinga inyama. Haya, ngikhathele nyani ngogongolo. Ngikhathele shem ngithe ngigijima ngisithi hayi bakithi ugongolo lo sengihlala ngisidla uqhathi luphuma komakhelwane. Mina okwami ngizake ngiyuthini ngithe imanse ngisithi iline kade lapha emashop ngize ngathi hayi vele angizukuchiya kwa ngithathe yonke into lami ngigwarisele umakhelwane. Hey, because umakhi mayepheka usevula umnyango lelekuzelile lama-window yonke into uyabe ngani uthethe ifeni wayijongisa ngapha ukuthi ngizwe ukuthi hayi nyani uyafraya shem. Haya, ngathi hayi vele ngiyeke namhlanje imantendi uthe ngikho kuyimadlanyana ngathi hayi nkosi yami ngigijima. Angagijima ngayenza okuyigrosalanyana kwami noba kuzaspenda 1 week lami at least ngizathi mani nunke isavula amakhetheni lama-window kunukelele. Ngike ngispoilele abantwana kade bacina ukudla amabhiskiti bakithi. Haya, ngike lami ngithi okuyithili lami nganithiwa ngumuntu orich ohleli kahle. Kunzima bathi benkosi. Hayi ngiyabonga at least ngizamile lami okuyigrosalanyana kwami kwemonth end.